Ka re rātou I mōhio ka pēhea rā te ahu o te kaupapa I tōna whakaarotanga ake. Kia hatia, hei whakanui I te wiki o te reo Māori, ka whakarewa a ANZ I tētahi akoranga reo Māori, e 5 wiki te roa, ka re hoki he utu. Hei tā te pūrongo a whatitiri te wake I nā te nui o te tāngata, I tai ake ki te wiki tuatahi I ngā pō. Whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa, ai marika koe nei te pēke o ANZ, e kawe ana I tērā wero. ANZ's got a lot of Māori staff, we've got a lot of Māori customers, and I think as New Zealand becomes ever more diverse and vibrant, then more and more people want to see Te Reo Māori integrated into everyday life, and we want to be part of helping normalising the language. Kua tūwhera ngā tatau o ANZ ko te reo Māori te take. Hei tā te kai whakahaere Māori, he whakawhānuitanga tēnei I tā rātou rautaki reo Māori. Last year we introduced Te Reo Māori option in all of our 350 ATMs, and so this year for Te Wiki o Te Reo Māori we want to create another opportunity for the community to be able to engage with Te Reo Māori. Koni atu I te waru te kau tāngata I tai atu ki te akoranga reo tuatahi nei, a hei tā te kai whakahaere o tēnei kaupapa reo. He tauira tēnei o te huringa o te tai o te hoi a ngā kamupene auraki I te waka o te reo Māori. He mea miharo ka kawe tēnei kamupene a ANZ I te reo Māori nā te mea he kaupapa, he kamupene nui. He tohu tēnā ki Aotearoa, he mea motuhake te reo Māori mō tēnei ake whenua o Aotearoa. He 5 wiki te roanga o tēnei kaupapa, a he nui ngā pūtake a te marea ki te ako I te reo Māori. For me, probably something that we could do together, and because I know my husband lost the language, so that's why I wanted to do something for us to do together. Yes, and I've been meaning to do it for some years now, and it's embarrassing, I suppose, for me, going back onto our marae and not being able to speak Te Reo. I guess I've always wanted to learn Te Reo Māori, but I just have never got around to it, which is a terrible excuse, but I work in the building, so I thought, why not come down and have a first go at it, and who knows where that will take me. Normally I'm interested in Māori culture, and I've been studying Māori language, Te Reo Māori, but I want to improve my Māori language, so yeah, I came here after finishing work. Hei tā Clark, me wero ka tika ki ngā pēke o Aotearoa, a ki ngā pakihi nui ki te tino tautoko I te reo Māori, haere ake nei. Whatitiri te wake, te karere.